Grakshalo Bisramganj Doyaram Para Community Hall Nogo Chatta Constitution Tyi Bubagra by Shankazak Kuchukberani Atong Rock by Achugui Tipra Motha Kokcha Panda Klailega 2023 Bidan Chaba Jongbari Paimani Yagulo Kami Amsay Rogo Tamo Shamon Klaizaka Ti Tamo Klajega Tonko Abarok no Tino Ashalo Tipra Motha Kokcha Panda Klailega Te Bushkang Shalo Boma Haike Tebo Kahamke Klaimano Abonatino Ashalo Kokcha Panda Klailega Thangnai 16 tariko sini Tipramothani chief Gubugra Prodil Bikram Kishore Maniko da Borma suno 6 member ni kaisa high level committee kaisa khazaka wa khawirika sini political je performance sini party ni performance thangnai assembly election no tai party ni bibino performance ro party no stand khanen baginai suno o committee no दायित्व रखा अपनी बुमारो न संतिनी second time सिनी मो committee रे visit खाई मिया first maiden visit खाई क्या West Tripura district नी आरो 6 number assembly constituency दोंगो लेफुंगा community hall तिनी के second day सिनी visit और साटे assembly constituency टाकारजुला 12 टाकारजुला 17 गुलागटी 19 चोरीलाम तक 30 बागमा और काइबरीनो ST assembly constituency कसिनी तीन आसुकुनी खायेंगा और Doyaram Para Community Hall. और जो तो नो सिनी फ्रॉक्सा सिनी SLM सिनी committee बादे बरमुनांग गोरिशंकर yang बादे ताई जो तो बात बत्ती सिनी बरमुनांग chairman एवं पार्टी नि president विजय कुमार uncle TTD सिनी chairman council नि बरमुनांग जगदीश दा वर्मा former CEM सिनी SLM नि committee नि high level committee नि member Buddhu Kumar Da Borma, former minister Member Kumar Jamataya, Ang Rajeshwar Da Borma, committee ni convener. Tai tini oro sini amchani MDC Brahmanang Ganesh Da Borma, ex EM Chandra Durupini, Ramani Da Borma hai bororo tini mancha ka program. Khub kaham kano discussion ka sini joto block committee ni YTF, TWF, Tipramothani leaders rock or site assembly constituency ni party ni agami din ni stand and khaine ni party no tebo regimented force khaine ni tipo rajyo o party haite ko party sikre ya jaga sin bubu gran sai ki mongol sin khaine bagino tini sin mo comprehensive report tori khaine report party ni kaham ni baginai sin samung khlai tongo kanabo chini program nai erpore chin o entire chin o April mas talsa sin program khaine एरपरे जों बुबुग्रानो सिनि रिपोर्ट सिनि सामुं जे खायना बागि सुनो दायित्व बगजाका आ दायित्वनो जों बुबुग्रान थाने रने बनबगि तिनि अरन जे ब्लॉक कमिटी नि लीडर्स रो डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि रो YTF TWF तिब्रामथ रो काहामनो सुनो कोऑपरेशन खायका आर अरनि कबंगा सिनि लीडर्स दङो बिसास खायनाय गरो बरो फाइना मुजुंफानो जोंनि खूब लीडर्स लिमिटेड खायमन बागेने बाक्स फाइमालिया बन थाने बुसु नि जोंरा Bisramganj Community Hall package ni Khumsa Community Hall saita constitution tiyai kaisi sini Maharaja package ni Bubagra Maishum Taja Kharok bane kaisi tin high level committee borobai chimara achoklai mangka ora chungje achoklai chungje thanai je chini election parliament pura kaisi review the review teaching area wa tamo passing money bo failing money bo bahai ki area bai sini block district jaga sini primary tong marok good committee tong marok bo bahai communication sini pang ba bo bahai sini gap tong obna tai ne sung tini kaham ke discussion laika sung kuno jaga di na laika bahai tamang laika obna tai chung kaham discussion lai je borok sini je samasto area ni borok report dimano apna tai yai borok sini high level committee ro sei krama bora kabo central committee tam kabo sisia bon bisent aba sin boba garan sabine ni chinsala bon bai kaham play chinsali success paima bagai lagi kaham te oba haikina sin ara je kaham hina chi jeta chile kis chikan problem ro kam tamna abon nijra michale chon solution paina lai nei ko leban bagai 사로테 수ke thale salja seka hate potro haikaba thale je visit to thegoni kau dan foto ke bagai ngap tu je mana kam bahai au ang nijina je first nijina last jora
हाथाय खरना आं आरो एंगेज दङ आरो जे इंटरलोकेटर नंगौरा प्लेस ने लेखा जागोन दजनै जों जे वाखाल लायखा ओमफ्राय जत थिक लायमोन आबो आंनि जिउ दङ फार्स्ट निफ्राय आं बुंने फैयाबा जों आफ्रो महाराष्ट्रनि जे निर्देश बायनो जत थिक माने फैयाबा ताव महाराज आ जागाव इंटरलोकेटर যদি ইয়াকে বহাঙ্গার স্টেক মানে মানে কেবা अब खायसे जोंबो गुसलु मांखा तानबा ओंखाय गोबां मानसिनारा जोंबो साजे कबो दङ पार्टीनि मानसि दङ आबाद बगाय जोंबो गुसलु केना माचलखा केबा जोंना इंटरलोकेटर चांनाय आबाद समयनो फायगोन बा सिगांनि सामान बगायना जों आबाद